2 kira jam pira kira Kang? Jam loro lah weh. Kurang 20 menit. Kurang 20. Pajam. Setan. Ngomong sing bener siraku. Colongok. Bener yang ku. Dehem-deheman keding bocah. Yang lah. Iki panitia. Panitiane nyusul. Panitiane wong kene mah panitiane idiot. Bocah delangap-delongop bocahku. Tengeling ngerai kaya menyawak. Ah, kaya sok kenal iko. Wede, emangnya gue cowok apakah? Ganti apa? Sendal. Ngendi ya? Sendal. Hah? Ganti sendal. Siapa kok? Ganti sendal. Apa nih? Sirak delangap-delongop ganti sendal. Sirak. Apa? Delangap-delongop muter-muter ganti sendal. Beli. Orang ganti sendal ora? Ora. Ana sing ilang. Anu tas tak kari tas. Motor saya Allah. Aja guyon ka. Pemolo. Oh, guyon ya. Aja guyon. Yakin. Maksudnya basirane gulati apa mau kok? Motor. Aja guyon gak Cil? Cotos rai ini sudah beli percaya baku. Cari wong takon malah kepadane Cil. Cerai ini rok. Ya itu masalahnya cari wong takon malah kepadane. Ya takut aku tapi udah nyeretel bae ambil rai ini sudah. Ih, maksudnya mas kita ki perhatian karo sirako. Ya beru. Maksudnya motore sirane ning guri panggung. Siapa? Sira motore guri panggung. Beli ya Allah, Cak. Ning iringan. Siapa? Sirang kono iringan motore. Ada fitnah rai ini rok beli. Ah, fitnah Cil. Wong fitnah piwen Cil. Cotos rai ini sudah. Itu masalah mengkonon. Maksudnya motore di parkiran sirae. Siapa sih ngomong? Kamu udah beli. Cotos rai ini sudah kiriku. Loh. Kita mau bong takon aja di kiri-kiri. Ya tapi aja kenteng bae ora, Cak. Masih di makose kita harus takon. Sira kan celinguk berarti apa sih, Cil? Motor. Ya weru, ya Allah. Gila temen kita mengkel temen dinakirja. Weru sira gratis motor ki. Maksudnya mah motor aku sirane ndoko ini parkiran. Siapa sih ngomong ada fitnah rai ini lagi? Lala fitnah. Batu-batu teh bakal carane fitnah mah ya dudu batu rai ini lagi. Singaran fitnah ki lah kebuktine. Ya ana beli buktine. Sira yang ana buktine motor ndek. Kulati motor, cotos matane sira. Ya Allah. Gila. Temen kita ya. Ketek belek corok. Kesuwun. Semene ngomong ngotot-ngotot ya kesuwun. Maksudnya koset kita takon. Takon apa? Sira kan delangap Cil, siraku ilang sendale, jare sirane Beli. Nah, barang ceplok ke siraku kayak ganti apa? Motor. Nah, kita takon nih siraki motor yang mana ku di doko ning parkiran. Beli. Ning guri panggung. Beli. Ora beli bocah busuk. Ora kayang terus anu Jen coba takonan terus. Pokoknya harus sira nyambung. Sampean ngolati apa sampean go? Apa nek? Rika ngolati apa? Apa je? Embu. Dika. Apa yang tah? Iya, ngolati apa? Hah? Ngolati apa? Loh. Ngomong apa sih? Embu temen kau suara sira kun mah. Makal los. Goleti apa? Goleti. Oh motor. Motor. Ya, Dika ini kan di motore. Motor ini kan di. Ngomah. Iya. Ngomah. Wah. Sira mah pengen urusan bae kalau kita. Ini kan si pengen urusan mah. Kenapa ditakoni kun bocah aku jujur? Iya bener. Ya kita kan takon. Takon apa? Sira ngilang apa mengganti apa? Motor. Motor yang guri panggung. Beli di fitnah ini lagi. Fitnah maning baik. Ya Allah Gusti Pangeran astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wallah. Astagfirullah. Ya kita mah aneh delakaken siraku. Iya zaman sih kita bae aneh. Maksudnya mah kita takon ki bener. Iya beru. Maksudnya mah Kang, Priwen AA. nah bener kayak konon. Jadi mengkenen ki wong bagus. Priwen wong blesak. Laki yang takon ya guys. Maksudnya sira kan delangap. Iya. Ora. Contohnya. Serok sira sing dadi kosret. Ndek. Sira sing dadi kosret sira. Dadi kosret ketek. Pegel temen. Sira kan deng ora. Medho ora siraku. Lalang lamun bae. Lamun bae ku sirane aku rapine ana sing nyulik. Reni lagi fitnah ini. Itu cuma salah kita sirane jangan lamun bae ora. Bukan priwen Ya kan. kita mau lagi ngomong ora. La ilah lo ya. Kita koslet. Kita ketek. Koslet. Ketek. Salah bayar. Ya salah bae sira masa kono kita koslet.
kon maksudnya makanda karo Rustono ora mau ku masak.